Ai te iwi tata ki te kotahi mano tāra, te uara o te tahua ngore, kua whakawhiwhia kia Byron Rangiwai o te whare wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau. Kei te whakamahia ia taua pūtea ki te rangahau i ngā kōrero mō tētahi o ngā ingoa tino rongonui o te ao Māori. Kei Heta Gardner ngā whakamārama. He rangahau e titi ana ki tōna whatu manawa. Ngāti Haka and Patuherehu sort of formed a political movement named after this prophecy called Te Mutaurua because they were seeking to be included in the negotiations for the Tūhoe settlement. As a participant in that resistance movement, I came to be inspired by that prophecy, by the messages that are contained within it. Iwa te kau miriona tāra kua tākohatia kia Byron ki te rangahau i te poropiti umutaurua o te kōti i te tau kotahi mano waru te kau mā ono. E ai ki te poropiti nei, a tōna wā ka whakahoki a katoatia ngā whenua i raupatuhia e te Pākehā ki te Māori. My research might be able to be used as a model for other hapu, iwi and Indigenous groups who want to take their own prophecies, their own stories and perhaps model development strategies from those. Te kau katoa ngā tāngata i whiwhi i tēnei karahipi, kei te hihiko katoa te ngākau o Byron i tana whiwhi. He aro ki ngā iwi take i tū atu i te Māori, tētahi o ngā aro o ngā rangahau nei. In my research, I'm wanting to compare Māori prophecy, and in particular the Te Mutaurua prophecy for Ngāti Haka and Patuherehu, and I'm wanting to compare that prophecy there with others in Hawaii and also in Dakota, which has to do with the Lakota Sioux Indians. E toru tau te roa o e nei rangahau. Heta Gardner, Te Karere.